Nyiri sosiyete ya Amazon Jeff Bezos kuri ubu niwe ufatwa nk'umukire wa mbere ku isi na miliyari zirenga 200 z'amadolari tugendeye ku rutonde urubuga rwa Forbes ruheruka gusohora. Gusa nubwo ari uriho ubu ntago ari we wahozeho kuko amateka agaragaza ko hari benshi babayeho banatunze amafaranga menshi kumurusha. Dusubiye inyuma mu bihe, amateka agaragaza ko Mansa Musa wabaye umwami w'abami wa Mali asaga mu kinyejana cya 14 ari ufite ikamba ryo kuba umugwizatungo, ndavuga umuherwe wigeze ubaho mu mateka y'isi. Abize amateka benshi muramuzi ubwo twamwigaga nk'umwe mu bagize uruhare mu gutera imbere no gukomera k'ubwami bwa Mali. Mu kiganiro yagiranye na BBC, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya California Rudolph Bachwe yavuze ko birenze kuri ibitekerezo bya muntu kwiyumvisha umutungo uyu mwami yari atunze. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri byinshi mu bigize amateka ya Mansa Musa ndetse n'ubutunzi bwe buhebuje, ariko mbere yuko dukomeza kanda like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Mansa Musa yari akize kurusha uko umuntu yabitekereza. Mu 2012 urubuga rw'abanyamerika rwandika ku byamamare rwavuze ko Mansa Musa yari atunze asaga miliyari 400 z'amadolari, ariko benshi mu banyamateka bemeza ko bidashoboka kuba bavuga umubare w'amafaranga wa nyawo uyu mwami yari atunze. Mu rutonde rwakozwe na money.com rwerekana ko Mansa Musa ari uza ku mwanya wa mbere mu bakire bose babayeho ku isi, akaba afite umutungo utazwi neza. Ku mwanya wa kabiri haza Augustus Caesar, uyu benshi bamuzi nka Kayizari muri Bibiliya, akaba yari afite umutungo usaga triliyoni 4.6 by'amadolari. Ku mwanya wa gatatu haza Zhao Shu, umwami w'ubwami wa Shenzong ya Song mu Bushinwa, nawe akaba yari afite umutungo utazwi neza. Ku mwanya wa kane hakaza Akbar wa mbere, umwami w'ubwoko bwa Mughal mu gihugu cy'Ubuhinde, nawe wari ufite umutungo utazwi neza. Ku mwanya wa gatanu haza Andrew Carnegie, umunyenganda w'umunyamerika n'umunya-Scotland, akaba yari afite umutungo usaga miliyari 372 z'amadolari. Ku mwanya wa gatandatu haza John D. Rockefeller, akaba umunyemari w'umunyamerika n'umutungo wa miliyari 341 z'amadolari. Ku mwanya wa karindwi haza Nikolai Alexandrovich Romanov cyangwa se Tsar Nicholas wa kabiri w'ubwami bw'Uburusiya na miliyari 300 z'amadolari. Ku mwanya wa munani haza Mir Osman Al Khan, wari umwe mu bagize ubwami bw'Ubuhinde, akagira miliyari 230 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 haza William the Conqueror, akagira miliyari 229 z'amadolari. Ku mwanya wa 10 haza Muammar Gaddafi, wabaye umuyobozi w'igihe kirekire wa Libya, akagira umutungo wa miliyari 200 z'amadolari. Reka tugaruke kuri Mansa Musa. Mansa Musa yavutse mu 1280 mu muryango n'ubundi w'abategetsi. Umuvandimwe we Mansa Boubacar niwe wayoboraga ubwami bwa Mali kugeza mu 1312 ubwo yeguraga ku nshingano ze kugira ngo akore urugendo. Nkuko byatangajwe n'umunyamateka wo mu kinyejana cya 14 Shibab al-Umari, bikaba byaratangajwe ko yakoze uru rugendo aherekejwe n'amato 2,000, ibihumbi by'abasore, abagore ndetse n'abacakara. Kuva ubwo bagenda n'ubu ntibaragaruka. Bamwe mu bahanga b'amateka bemeza ko ashobora kuba yarageze muri Amerika y'Amajyepfo, ariko nta kimenyetso na kimwe kibihamya. Ubwo Mansa Musa yari amaze kugera ku butegetsi, ubwami bwa Mali bwateye imbere cyane nyuma yo gufata imijyi 24 irimo na Timbuktu. Kuva afashe ubutegetsi, ubwami bwa Mali bwaragutse cyane, bwaje kwiyongeraho ibirometero birenga 3,000 kuva ku nyanja ya Atlantique ukagera kuri Niger y'ubu. Ubwo no kuvuga ko ibihugu bya Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau na Cote d'Ivoire byose byari bigize ubu bwami bwa Mali. Uko ubwami bwa Mali bwari bunini, ni nako kandi bwari bufite imitungo kamere myinshi, cyane cyane zahabu n'umunyu. Ubwo Mansa Musa yajyaga ku butegetsi, bivuga ko hafi 1/2 cya zahabu yari iri ku isi muri icyo gihe yose yari iherereye muri ubu bwami. Nkuko byatangajwe na mize y'Abongereza British Museum, izi zahabu zose byitwaga ko ari iz'umwami. Nk'umutegetsi, Mansa Musa niwe wari ufite ububasha budakumirwa ku mutungo munini ugereranyije n'abandi muri icyo gihe. Ibi byatangajwe na Catherine Bickford, inzobere mu bugeni bwa Afurika muri Northwestern University, ubwo yaganiraga na BBC. Yongeyeho kandi ko amasoko yose yagurishaga muri icyo gihe hifashishijwe zahabu yose yari mu biganza by'uyu mwami. Ibi bigatuma akomeza gukoza ibiganza bye ku butunzi bwinshi. Urugendo rutangaje Mansa Musa yakoreye Maka. Nubwo Mali yari ifite umutungo mwinshi wa zahabu, urebye ntabwo yari izwi cyane, ariko ibi byaje guhinduka ubwo Mansa Musa, umusiramu umwe w'imbere cyane, yakoraga urugendo rw'akataraboneka Maka aciye mu butayu bwa Sahara na Misiri.
bivugwa ko yavuye muri Mali hamwe n'abantu 60,000 akajyana n'abari bagize umuryango w'ibwami bose, abasirikare, abari bashinzwe kumususurutsa ubwo n'ababyinnyi n'abahanzi, abacuruzi, abatwara ingamiya ndetse n'abacakari 12,000, tutibagiwe kandi n'imikumbi y'ihene n'intama bagombaga kurya bari mu nzira. Byari bimeze nk'aho ari umujyi wose uri gutembera ubutayu, kuva ku muturage usanzwe kugera ku mucakara, bose bari bambaye imyenda yuzuye zahabu. Ingamiya nazo nuko buri umwe yabaga yikoreye ibiro bya zahabu. Byari ibintu bitangaje cyane. Noneho biza kuba gatangaza ubwo bageraga mu mujyi wa Cairo mu Misiri. Buri wese yatungurwaga n'ubukire bwabo. Mansa Musa yasigaye mu mitwe ya benshi mu Misiri. Ibi byanatumye wari umuyobozi wa Misiri Al-Umari asura ubwami bwa Mali nyuma y'imyaka 12 urugendo rubaye. Igihe cy'amezi 3 gusa Mansa Musa yamaze mu Misiri yatumye igiciro cya zahabu muri iki gihugu kimanuka cyane bikabije, ku buryo byatwaye imyaka igera ku 10 kugira ngo gisubire uko cyari kimeze. Ikigo cy'Abanyamerika gitanga ubujyanama ku bya tekinoloji smartasset.com kivuga ko bitewe n'ihananuka rikomeye mu biciro bya zahabu, urugendo rwa Mansa Musa rwatumye ubukungu bwo mu burasirazuba bwo hagati buhomba asaga miliyari 1.5 z'amadolari. Ubwo yari asubiye iwabo muri Mali avuye Maka, yarongeye aca mu Misiri nanone, bigakekwa ko yashatse gufasha iki gihugu kuzahura ubukungu bwabo yisubiza zimwe muri zahabu zari muri circulation, ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe. Lucy Duran wo mu ishuri rya African and Oriental Studies mu Bwongereza avuga ko abari bashinzwe kumususurutsa harimo abaririmbyi n'ababyinnyi bose bari baramurakariye. Lucy Duran yaravuze ati yasesaguye cyane zahabu za Mali ku buryo byageze aho abari bashinzwe kumuririmbira bari batagishaka no kumuvuga mu ndirimbo zabo kuko umutungo wa Mali yari yarawutagaguje hanze yawo. Nubwo benshi bashinja Mansa Musa gusezagura umutungo wa Mali, unarebye ariko byagenze, ariko nanone bisa nkaho byabaye ingurane kuko nyuma y'uru rugendo ubwami bwa Mali bwaramamaye cyane hose ku isi. Ibi kandi byaje no gutuma Mali na Mansa Musa bashyirwa ku cyo twakita nk'ikarita y'isi yasohotse mu 1375. Iyi karita yagaragazaga Mansa Musa yicaye ku ntebe y'ubwami ya zahabu anafite izindi zahabu mu kiganza cye. Ibi byatumye abantu bavuye imihanda yose baza gusura ubwami bwa Mali kwihera amaso ibyo bumvaga mu nkuru. Mansa Musa yavuye Maka hamwe n'abanyamashuri benshi barimo n'abari abigishwa ba Muhammad. Yaje kandi ari kumwe n'umusizi ndetse n'umwubatsi witwa Abu Ishaq Sahel. Uyu yaje kumenyekana cyane kubera ko yaje kubaka umusigiti wa Njigurebe. Bikavugwa kandi ko uyu musizi yishyuye ibiro bisaga 200 bya zahabu. Uzibariye agaciro ubu wavuga ko zari zifite agaciro ka miliyoni 8.2 z'amadolari. Kugira ngo ateze imbere ubugeni ndetse n'ubwubatsi, yateje imbere ubusizi ndetse anubaka amashuri, amasomero ndetse n'imisigiti. Ibi byaje gutuma Timbuktu, umujyi wo muri Mali, uba igicumbi cy'ubumenyi muri Afurika y'Iburengerazuba. Bituma abantu bavuye imihanda yose baza kuhiga mu cyaje guhinduka kaminuza ya Sankore University. Uyu mwami kandi ashimirwa ko yatangije umuco wo kwiga muri Afurika y'Iburengerazuba, nubwo kuri aba benshi batazi iyi nkuru, cyane cyane abatuye hanze ya Afurika y'Iburengerazuba. Mansa Musa yitabye Imana mu 1337, afite imyaka 57 yonyine. Asimburwa n'abahungu be baje kunanirwa no gucunga ubu bwami, bituma hazamuka ubundi bwami bushyira hasi ubwa Mali. Ukuza kw'abanyaburayi urebye niko kwashyize iherezo kuri ubu bwami bw'igihangange. Ese niki kigutunguye utaruzi kuri uyu mwami w'igitangaza Mansa Musa? Niba wakunze iyi video, ushobora gukanda like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo cy'ibyo twavugaho muri video itaha uciye hasi muri comment. Amahoro.